Akiaria rĩrĩa gwikinyĩtie kanitha-inĩ ya St Paul Catholic Parish Maua, mũbunge wa Tigania East Mpuru wa Bũri nĩ amenerete gavana wa Meru Kawira Mwangaza nĩ ũndũ wa kũinyiria mũnini wawe Mutuma Ntwithinkia bobo bwezirĩte ntuku ĩmwe nyuma ya Mutuma kumĩra na kũmenyithia mũingĩ batĩ na ũrũmwe na gavana. Mpuru ariuga nĩ bakarĩte Mutuma na bageta na mbere kũmũtetera. Akiaria nawe MC wa tene wa Mwangathia na ũrĩa nĩ mũkaririgĩti wa kĩama kĩa NOPEU kaunti-inĩ ya Meru Julius Mbijewe ariuga nĩ ũndũ mama na inyirĩte buru akariba Nyambene na kubabuta nguge bonthe nĩkĩo gĩtũmi kĩama kĩgũtetera kũgitanwo gwa kaunti ya Meru. Marion Karugi na Chiong Kuruki. Ni mũbunge wa Tigania East Mpuru wa Bũri akiaria wendera ba wikinyĩte kanitha-inĩ ya St Paul Catholic Parish Nterese Maua na thiati bawe bakiama kĩa NOPEU na arabajũkĩtie kanya kũmeneria gavana wa Meru Kawira Mwangaza kumania na mĩario ya munini wawe ya igoro ya kuonania ũrĩa mũinyĩlĩtie. Mpuru akĩmenyithia DJ Mutuma atĩ nĩ bamũkarĩtie. Bwana Mutuma nayo Nyambene mũkarĩtie ena bakasio no tunyake kwa right ile yetu na Nyambene ile ibo tukakora kwa Mwangaza eno menya maroma ya batire la kabale yena ego Mutuma wewe wawe awano mumnyeleke kero menya nimetume bila kwa Mwangaza kwa yote wale mtoza na mutana wao wamurira ibo bwana bo oje wewe mwana wangu bwana kipindi gavana wetu na towa tukalula mutana wawe no tukatibe ile twira ati aina right ya kwendera aina security aina right ya kwendera aina mchara aina right ya kwendera ana rutuge lakini ndeke hiki kwa kwabule au mwatabionde na kuigo bisina torombe na Kristo wikie lepite gavana ntoindi yakoye maroma no twendene. Mpuru ariwa Meru ni bano-inĩ ũtongere bwa mama no ntũ boete bwa mpatho muno kwathũla Nyambene na kubengira ritingwe barabara arikuo orera MC wa tene Mwangathia na ora ni mũkarĩte wa kĩama kĩa NOPEU kaunti-inĩ ya Meru Julius Mbijewe aijĩkĩte mĩario eye ya Mpuru. Hapo Meru kaunti tumetoka na ijulikane kutoka huko noga akiamuzi na tena Tigania East na Tigania West udemo kimwaka huko aba kiingereza muronge na mnyaki wale ngombe akiamuzi na gembe central gembe south na gembe north udemo kimwaka huko bomb ibarangiwe baada ya kutoka pingu la kanwa ati kaunti ya Meru tia imendi na dimendi yote imendi ya monopoli kana kwa Mwangaza tuko sio kinya sia kwana na kwa ili ya kwana onde muhimu bila kuonekana mtu ule ukali mbele ya Nyambene tukwambia muraga kana nabana muraga kuonekana jambo agiando waime na Nyambene atia nduri na alwa kuna ndikutenga bana ndani ya consequence na alwa atepie ate secretary ate administrator kwa tonyo disine okalo kwa wewe utembui na alikuwa ina munene wa mbeza ukupa Charles Mwenda wakuma Nyambene echo arekiwe kazi ni wamureka kulunga bila mbeza na kuimime kwa kwenda ndo ya Nyambene na imenti na kile kutatu baba ikura ina mugambi oraiso wita karuku kulunga bila shukura otora kili ya baba kwa kuletera ndoa ikura na akubu kitonga ukumura ukureta ombyo kumonja ikareta dina tiga thirikari kaya aku na mwaronya kwe na mutaronya kwe na muthoni muku na tubanja aku kutimenya kugua na nontubo Mbijewe arua nikyo etumiba kung'ang'ana ya kiama kuthetera kuhitanwo kwa kaunti ya Meru. Kwina gitomi onjora ndene bunge kuu kwina Luya na Rift Valley na Mombasa bakuitia kaunti zinjero na ndi na ndene ya bunge bakuitia kaunti zinjero imakosa je kuja leo tuike wakira mugwanja twe kaunti ya ya Meru tukanwe imenti na Nyambene akwe makosa nondo kula tikwadhura na iko twende resources ciomba kuongereka. Nkiripotera weru weekend kuma Maua Gembe South mbeta wa Marion Karugi wa Kenyua.